hiji. Ya Allah ya Rabbi, onah mumun kokom sing eling atuh sia teh. Allah ieu teh pamajikan sahanya. Giliran dangdut mah diteruskan, coba lamun giliran Al-Qur'an. Aqimil sholata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Ayo kita teruskan. Lain Allah iya. Coba nu di jero ieu. Hai. Halo. Dulu aku suka padamu, dulu aku memang suka. Tuh giliran dangdut mah nomor hiji ya. Masya Allah tabarakallah. Yuk zikir yuk, siap zikir siap. Kajenkeun papanasan jejeblogan alhamdulillah. Karena mang di mana-mana ari ngaji mah teh cocok bener teh Bu. Hawana teh harareu. Bayeung parara cararang garawan tuh si tatu tong sieun tong letik hate jalma mau batiuk di pengajian balik ke di pengajian bakal gede hi astagfirullah dia orang cengal kiai kumaha masya Allah tabarakallah kunon beres di pengajian gara deh itu pantesan batu naon batu jamrut nu dijoro bau naon bau itu tengah juru. Masya Allah. Siap yuk berzikir siap. Siap berzikir siap. Contoh Allah. Tuh dua tiga. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala aidan qala Rasulullah innama bu'ithu liutammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Yuk sama-sama kita awali pengajian pagi hari ini dengan berdoa